Dok šiša prijatelja, Mirza još uvijek ne može vjerovati da to radi u vlastitom salonu. Njegove su želje uz naporan trud i odricanja postale stvarnost, u kojoj sa mnogo energije i ozbiljnosti pristupa svom poslu. Odmah po završetku osnovne škole, Mirza je znao da želi biti frizer, a svoj uspjeh nije htio prepustiti slučaju. Nakon srednje frizerske škole završio je i akademiju, koja mu je, kako ističe, donijela bogato iskustvo i samopouzdanje, te se vrlo brzo upustio u vlastiti biznis. Na tom putu, u okviru projekta Pokreni svoj posao, podržala ga je i općina Kakanj. Završio sam frizersku školu u Kaknju prije 4 godine. Znači, radio sam par salona u Kaknju kao pripravnik, obuka i tako, međutim, to mi se nije svidjelo. Znači, tu je većinu, znate sami, čišćenje, pravljenje kafa, tić, podorčak i to, tako da sam odlučio da na drugi način steknem iskustvo, to jest pisao sam frizersku akademiju Šabić, koju sam završio prije godinu dana i ona traje 9 mjeseci. Znači, tu se radi konstantna obuka, 6 dana u sedmici, 4 sata na dan i znači konstantno radiš na živim ljudima, modelima i također imaš nadzor njihovog osoba. Pa prije svega odlučio sam se zato što, kako sad objasnim, plata kao frizera je mala, tako da se ne može, znači, od ove plate ne možeš nešto da ostvariš, jer većinom se radi na procenat. I taj procenat je jako mal, sad se zavisi od mušterija. Ovako, znači, kako god da, mislim, koliko god da imam moje, znači, koliko god da završim danas odradim, to je moje. I također planiram, znači, da ne budem kao drugi frizerski saloni, planiram uvesti mnogo novih stvari. Znači, također planiram raditi sa L'Orealovim profesionalnim farbama i opremom koja je jako skupa. To naravno nema u Kaknju trenutno, tako ja mislim da bi to bila novina. Prije, šta ja znam, otprilike jedno 7-8 mjeseci vidio sam na televiziji javni poziv za pokretanje Pokreni svoj posao, tako da sam odlučio, znači nisam nigdje bio zaposlen, završio sam akademiju, a naravno svakom posao treba, tako da sam odlučio, otišao sam u opštinu, vidio šta mi sve treba i podnio zahtjev za to. Naravno, tu prije svega treba otići na edukacije koje su, znači, vrlo bitne, jer bez tih edukacija ne možete napisati biznis plan koji je potreban da aplicirate. I većina tih aplikacija prolazi na osnovu biznis plana, to jest vaše ideje. Pa naravno da sam zadovoljan, jer opština Kakanj, ja mislim da je jedina u federaciji, ako ne u državi, koja daje ovakav vid posticaja, to jest pomaže mladim ljudima da pokrenu nešto svoje i da osnuju nešto svoje. Znači, to je naravno novčana pomoć, kao i sva pomoć u vidu, šta ja znam sad, nekih administracijskih poslova i to. Također, opština Kakanj u trajanju od godinu dana vam plaća penziono, zdravstveno, poreze, sve to što je potrebno. I naravno dobio sam, šta ja znam sad, dobio sam novac koji mi je bio potreban da kupim mašine, alat, da sve opremim to. Pa poslom sam zadovoljan trenutno. Sad ne znam, vidit ću vjerojatno kakva će situacija biti. U planu imam proširenje firme. Znači da proširimo, recimo da otvorim još jedan frizerski salon u Kaknju. Ako se steknu uslovi iduće godine. Većinom šišam muškarce. Također muški sam i ženski frizer. Najbolje mi idu ovako modernije frizure. I mušterija svaka na svoj način je zahtjevna, znači. Ali moj zadatak je da pokušam ispuniti te neke njihove ciljeve i neke njihove želje.
Većina žena ne vjeruje muškarcima, mislim, što se tiče muške frizure i to. Ali kad se uvjeri, vjerujem da većina muškaraca bolje radi kao ženski frizer, ne kao muški. Radi čega, ne znam, ali tako. Pa žene najčešće dolaze sa zahtjevima kao što su šišanje, spećivanje vrhova najviše. Evo onda nakon toga farbanje, feniranje i tako. Mada žene nisu puno zahtjevne koliko frizer misli da jesu. Pa što se tiče ženskih frizura, radim sve od farbanja, feniranja, šišanja, hladne, trajne ondulacije, navijanja, pramenovi, farbanje. Eto. Pa muškarci najviše traže brijanje, šišanje, fazoniranje solufa, brade i tako. Pa prije svega ova lokacija, za nju sam se odlučio, možda nekim ljudima djeluje malo smiješno, ali za tu lokaciju sam se odlučio prije svega zato što ovdje na potezu, šta ja znam, Kraljeva Sutjeska, Brežani, Haljnići, svi ti naselja, nema nijedan frizerski salon. Naravno, tu je blizu škola, tako da ovo meni djeluje kao jako povoljna lokacija za ovaj posao. Prije samo svoje stalne mušterije, to je prijatelje, komšije, rodbinu. Otvaranjem salona također sam stekao mnogo novih mušterija kao i mnogo novih prijatelja. Nijedan posao nije težak kad ga voli čovjek, tako da mislim, mene ne predstavlja ništa teško, znači u ovom poslu, pošto volim ovaj posao, najteži zadatak jest udovoljiti mušterijama. To jest da ispunimo njihove želje i ono što oni zamišljaju. I naravno tu je isto tako potrebna komunikacija sa mušterijama, ima malo fizičkog napora, to je stajanje, ali to ne predstavlja nikakav problem.